Mbukeli bese kubuzileke ukuthi kungaba isinyathelo esifanele yini ukuqhutshwa kwe-lockdown kulelizwe noma ubona ukuthi lezi zinsuku zanele ekutheni kunqandeke kubhebhetheka kwe-COVID-19. Cha mfowethu mina nje ngoba kwanele manje angicabanga ukuthi ngaphinde kwengezwe isikhathi kunala kanje. Mina msathi nje angiboni nje ukuthi sikhona isidingo sokuthi yolulwe le lockdown because abantu abalaleli like asilaleli. Ndithi makuphinde man kongezwe ezinye insuku kuyo le lockdown ngoba umphakathi awuka comply awukazenzi izidingo kangangoba inani endaweni obalehle liyenyuka thethe ukuthi kusekuninzi okufuneka kwenziwe ngurhulumente. Ezinsuku kuyafuneka ke zolulwe kancinci anditsho uba ngaba ezibe seziqingqiwe azenza nganto kodwa ke ndibona ngathi iziphumo zingazihle umsasazo uba kunoke kuphindwe kuvalwe mba kodwa ingabili ixesha elide kuba umsasazo nendlala ngathi izawuquba. Cha mina ngokwami bengisibona singekho isidingo sokuthi kuphinde kwengezwe ezinye insuku kodwa ke lokho kuzoncika kuthina abahlali base-South Africa ukuthi imithetho ebekwa uhulumeni sayilalela yini ngoba uma singayilaleli obvious izolulwa insuku.